Reka tubasuhuze ni Dressing Room TV. Mose rero tukaba tuje kubagezaho amakuru ya Murera, ariko nizere ko meze neza, weekend iri kugenda neza. Uyu muri kumwe ni Ishimwe Fabrice. Iyi ni Dressing Room TV nk'ibisanzwe, amakuru ku gihe tuba tugomba kuyabagezaho. So inkuru y'umujyi rero muri uyu mugoroba, inkuru yacibira mu gihugu ewana. Niba ufite igikorwa yifuza gukora ukaba ushaka ko cyavugwa, nakubwira inama yuko ubukihoreye. Ubu inkuru ni imwe mu mujyi, inkuru ni imwe mu gihugu, ni Murera. Amatora yabaye ubu ngubu, abayobozi bashya bariyo bamaze kumenyekana. Ni inama yatangiye mu gitondo aho yabereye mu Nzove. Muri aka kanya amatora akaba arangiye rero. Rayon Sport, Murera, Gikundiro, Sara ry'Inyanza kabimenya abayobozi bayo bashyashya babanje gutora rero. Bamwe mu bagize umuryango wa Rayon Sport, ku mwanya wa perezida rero hajeho Paul Muvunyi, umugabo w'ibigwi, umugabo abari bakunda cyane. Paul Muvunyi ni umwe mu bagabo babashije kugeza Rayon Sport mu matsinda ya Confederation Cup, ndetse iranaharenga igera muri kimwe cya kane. Ni umwe mu bagabo bari bakunda cyane, ariko akaba yabashije gutorerwa kuyobora umuryango wa Rayon. Vice President akaba yabaye Dr Emile Rwagacondo, niwe uzaba wungirije Muvunyi kuyobora umuryango wa Rayon. Hanyuma Murenzi Abdra atorerwa kuba umunyamabanga w'uyu muryango. Murenzi Abdra muramwibuka, ubwo Rayon Sport yari imaze imyaka 8 idatwara igikombe, yarayifasha yijyana Nyanza, irangije itwara igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 8 afatanyije na Didier Gomez Daroza. Akaba rero yongeye kugaruka mu buyobozi bwa Rayon nyuma y'igihe kirekire. Uyu muryango kandi wa Rayon Sport ikaba ufite abajyanama biganjemo abahoze bayobora Rayon. Hakaba harimo Munyakazi Sadat, Jean Fidel Wayezu, hakaba harimo ba Ntamaka Theogene, harimo abagabo benshi bagiye batandukanye bagiye bariyobora Rayon. Bashoje gutora rero bahise bajya gutora komite nyobozi y'ikipe. Batoye rero umugabo w'umunyabigwi bitwa Twagerayezu Tade, akaba ari we ugiye kuyobora Rayon Sport ubu ngubu. Twagerayezu Tade muramuzi cyane, yagiye akora ibikorwa bitandukanye muri Rayon. Uyu muherwe rero niwe watoreye kuyobora Rayon ubu ngubu, niwe ugiye kuyobora Rayon mu gihe cy'imyaka 4. Hanyuma bagiye bakomeza gutora Vice President. Wa mbere we yabaye Muhirwa Prosper. Muhirwa Prosper muramuzi cyane, ni umugabo ukomeye wagiye akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Mwe mu bagabo bakunda Rayon, bayirarira amajoro, bayirwanira amashyaka. Vice President wa kabiri yabaye Ngoga Roger murabizi, niwe wari usanzwe ayoboye ikipe, niwe wari usanzwe ari umuyobozi wa Rayon mu by'agateganyo. Ubu rero niwe Vice President wa kabiri. Hanyuma batoye umubitsi Rukundo Patrick, yongeye kugaruka mu buyobozi bwa Rayon nyuma y'aho yari yarabuviriyemo yeguye. Rukundo Patrick abari ikintu bamwibukiraho kinini, ni igihe Rayon Sport yari igiye gukina finale ya Peace Cup Huye, bagiye gukina na APR. Murabyuka abakinnyi nka Barwatubyaye na Bahunana barigumuye banga kujya gukina iyi match batarahembwa, ariko Rukundo yarabaganirije abashyira mu modoka ye, abamanura Huye, barakina batwara n'igikombe. Murabyibuka icyo bamwibukiraho abantu benshi. Hanyuma rero kabuhariwe Gacinya Chance Denis. Uyu mugabo bari baramukunda kweri. Gacinya iyo ari muri komite abariyo baba batuje, bararyama bagasinzira. Uyu rero yatureye kuba umujyanama mu bya tekinike mu ikipe. Gacinya Chance Denis muramwibuka, yagiye akora operation zigiye zitandukanye, akura Barwatubyaye muri APR, bayanike. Ni umwe mu bana bari bazi kwazi icyo bita gutegura. Ba footballer murabizi, iyo mvuze gutegura murabizi. Ni umwe mu bagabo bemerwa cyane. Iyi kipe rero kandi
umushinga wayo, wa mushinga bamara igihe ugomba kuyikiza, bakaba bawushinze Jado Castar. Ubu niwe ugiye kuwukurikirana. Ikipe ya Rayon rero murumva ko yamaze kuba itora, iraryoshye, imeze neza, igiye gukomeza kwitegura shampiyona. Yandi makuru kandi ari kuvuga muri ikipe, muri Rayon Sport y'abari n'abategarugori, umukinnyi wayo Kaboy akaba yamaze kwerekeza muri Tanzania mu igeragezwa muri Yanga. Ubuyobozi bwa Rayon ariko bukaba buvuga yuko yagiye atabizi, kabone nubwo bafitiye umwaka w'amasezerano. Reka dutegereze turebe ko azatsinda test rero Yanga ikabona kwegera Rayon bakaganira. Reka tubashimire rero nshuti bakunzi ba Dressing Room TV, mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe, dukomeze kubana, ibyiza bikomeze kwiyongera. Mwakoze kudukurikirana rero, ni ciao ciao.